Allah jaɓan en yo Allah renan en ɗum o renda en hen happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas seren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas so terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas Allah jaɓan en yo Allah renan en ɗum o renda en hen yo Allah yof ceerno e seeramɓe makko jogdi moƴƴiri ni o haandini ɓe to makko ceerno wi kanko kam ko ɗum tan o wawata wiide ko heddi ko o wi enen fof ko en almuɓɓe enen fof ko en almuɓɓe enen fof ko en almuɓɓe enen fof ko en anniya gooto heddo noon no mbiɗa ni moni fof e geɗal muɗum yo Allah reen en o renana en diine meɗen yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe fof o yaafo en tokkite meɗen o waɗa en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu enen e ɓesgu meɗen kala o rokka en fandude hen o rokka en ne kadi fandinde moƴƴere wonde hen nde sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu e barke alqur'ani alazim e barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu taala anhum jami'an yo Allah wat e leydi he deƴƴere e kawral e ndenka o waɗa ɗum e leyɗele julɗe fof sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu e barke alqur'ani alazim e barkeji seeramɓe men e seeramɓe maɓɓe radiyallahu taala anhum jami'an اللهم صل على سيدنا محمد وسلم فاتحة صلاة الفاتح